flag of Palestine. It's International Human Rights Day today. Okay, So good. that's why we're out here Okay. marching for a number of issues. Okay. I'm going to speak my language a little bit. Go ahead. Go ahead. Okay, maanta waxaa loo dabaaldagayaa oo loo hiilinayaa Falastiin. Aniga gabadha waxaan wadno waxaa weeyaan caalamka Falastiin waaye. Waa wadada lagu mareynaa waa qabow. Masha Allah. Qof walba taa u hel. Okay, you want to speak? Go ahead. International Human Rights Day today, so we're out here marching in solidarity with people around the world who've had their rights violated by the U.S. Okay. and other foreign policy. Okay. Yeah. Thank you. All right. So, Masha Allah. Waa soo dhawaada sii sheer garay Masha Allah. Qabowgu waa saa'id weeyaan. Dadku waa fara badan yihiin. Allahu Akbar. مظاهراتkan Masha Allah oo ka cabsanayo inay ka hadlaan yani wax kale oo qaban kara ma laha oo noo sameyn karo doqlow ahaan only waxa kaliya oo sameyn karo waxa qabowga maanta uu soo baxo ugu heelay walaalaha macnaha muslimiinta Falastiin laga xaq daran yahay inaa wadada dheer dhaxmaro qabowga ha ku taageero ka qayb qaato si mutadawacnimo Masha Allah. Let me go up front. Wixii Soomaali waa nagu soo biiri karaan wadada dheer Lake Street yaanu dhismanaa Masha Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. No ban, no wall. Allahu Akbar. No wall. Sanctuary for all. No ban, no wall. Sanctuary for all. No ban, no wall. Sanctuary for all. No ban, no wall. Sanctuary for all. Inta kale wiil karanta sooyaan. No wall. Sanctuary for all. No ban, 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 no wall. Sanctuary for all. No ban. Let's be behind the banners or with the banners. Thank you. So then we're all one unit. No wall. Sanctuary for all. No ban, no wall. Sanctuary for all. No ban, no wall. Sanctuary for all. No ban, no wall. Sanctuary for macnaha all. ku xataa No ban, no wall. Sanctuary for all. No ban, no wall. Sanctuary for all. No ban, wax gloves sama wato. sanctuary for all. No ban, no wall. 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 aniga warka caalamka Falastiin wadana Masha Allah. No ban, no wall. Sanctuary for all. Allahu Akbar. Masha Allah. No wall. Minneapolis wadada dheer Lake Street aan ku soconaa Masha Allah qabowga sayd waa nagu soo biiri kartaa wax Soomaali oo ka qayb qaadanaya mutadawacnimadan waa badan yihiin barnaamijka isku dhex jiro Masha Allah ana barnaamijka qorsheeyo waa hiilinta walaalaha Falastiin magaalada Qudus amarku taagleenta ismay odaga wala Masha Allah. قلوي كله ما شاء الله يجنا migration قلوي كله تهريبنا يسمعنا للتهريبي يقطع مسكاكة أيجنا هو كده حجران والسكجرات all in one برمة يوز قرنا سوالي كل جاي كسرده Lake Street صارنا
Allahu Akbar. MashaAllah. He's gonna build a wall, and he's gonna keep people who are simply trying to come and make a better living for their families. But I said, let them build a wall, because when they build it, we'll tear it down. So when I ask you, build the wall, we said, we'll tear it down. Build your wall. 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 We'll tear it down. Build the wall. We'll tear it down. Build your 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 wall. MashaAllah. لحنتوا هذا كله شيء. Build the wall. Build the wall. We'll tear it down. 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 Build the wall. We'll tear Free Palestinian. We'll tear it down. We'll tear it down. We'll tear it down. Build the wall. Build the wall. We'll tear it down. soo dhawaada meel walba taad joogtiin programka waxaa waaye waa human rights-ka MashaAllah mikrofonkaygi ma wato waa ka soo taga mikrofonkaygina gacmihii gloves Build the wall. Build the wall. Build the wall. something a little bit. Build the wall. Can you say a little bit? A lot of people watching. You want to say Build the something? wall. We're all here today for Human Rights Day and standing up for human rights for people around the world and in the U.S., including Who's immigrants. this flag? That's the Palestinian flag. Free Palestinian. Allahu Akbar. We Palestine. We back. MashaAllah. أنا أكون كوركرانيا. أوكي. أنا رمليا بلسا. وين رمليا؟ أنا سومالي معلات كدرتي. مقرسة. وريا سومالي. What are you gonna say? السلام على صاحبك. الأخضر العسل. وقاريك كسر دقتها كان فلسطين أو يا dadkana iga tagaa badina ha السلام على صاحبك. الأخضر. ما شاء الله maxaa meesha lagu hayaa ma saaxiibka. فلسطين iyo dadka la tahriibinaya dib loo celinayo iyo nabadina ma sha Allah ما شاء الله. gaariga السلام iska soo degata kaal dhaxad laga baad ما شاء الله الله أكبر الله أكبر wax kale oo qaban karna male hasa duqbilow hasa activist واك سلام wax kale oo qaban karo ana duqbilow ah ma sha Allah ma jirto dawladeen waxa weeyaan ana gloves aan wadanin qabowgan su'aal baawur bay ka saartaa qabowga t-shirt